Rĩrĩ kĩama kĩa ODM kĩgũmĩirwo nĩ makũmbĩ magĩthingithĩtie na njĩra nene, mĩahũ ĩtiganĩte ĩkĩrũgama na mawoni ngũrani. Atongoria a kĩama gĩkĩ kaunti-inĩ ya Vihiga nĩ maumĩrĩte gũtetera arĩa maroneka gũtũngio irumi. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ kaunti-inĩ ya Vihiga Zebedeo Sabwa, maugĩte mũnini wa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Godfrey Osotsi na mwandĩki mũnene wakĩo Edwin Sifuna maratwarithia na mbere kĩama gĩkĩ o ũrĩa mekaga mũtigairĩ Raila Odinga muoyo. Ukigusa Sifuna SG wetu is our son. Ukikusa DPL wetu those our sons. Juu wameshakuza wesani wote kwa jumla. Yes. Hata kubali kusikia mtu yote akiongea kwa Sifuna, sababu Sifuna na Osotsi wanafuata ukweli na wanafuata zile 10 agenda zile baba aliyakisha mwenyewe akiwa hai. Sisi kama Vihiga tunafuata those 10 agendas, lazima sitimizwe. Wakati Sifuna alikuwa naongea hii mambo yote, alikuwa naongea hata kama baba yuko mzima. Yes. Na baba alikuwa nasema ya kwamba ODM, Sifuna akiongea ODM ifanye nini? Imeongea. Yeah. Mbona sasa anaonekana kama ni mtu mbaya? Na mheshimiwa wetu Senator wa Vihiga Godfrey Osotsi anaongea mambo ya 10 gender points. Na hii ni mambo yote mkataba iliwekwa na baba Raila Odinga. Sasa mbona sasa anaonekana kama mwenye makosa? Oho mena mũrũgamo wa atĩ matigwĩtĩkĩra kĩama gĩkĩ gĩtwarithio na mbere no cuke, makĩũria mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũhũthĩra njĩra kana mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire gũkinyĩra amemba a kĩama gĩkĩ. Mr. President, unakumbuka Deputy Party Leader Osotsi akikwambia ukitaka kuaddress chama cha ODM, address us through our party structures which are well implemented. Na structure zetu za kwanza ni huyo Deputy Party Leader akiwa yeye ndiye alikuwa anafuata baba. Lakini kama utatu address kupitia kwa watu wengine wenye sisi hatujui, sisi hatuna biashara na wewe. Kwa hivyo hii mambo ya broad base wanakuja kutudanganya grassroots. Ati watuko na mkataba ODM na UDA. Hakuna kitu kama hiyo. Na rĩrĩ merutanĩirie gũcokereria riri wa kĩama gĩkĩ, rĩrĩ ithurano cia matũra-inĩ cia kĩama kĩa UDA itanyĩtwo gũtabanio ica ikuhĩ, amemba a ODM nĩ morĩtio kwĩyeherania nacio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.